Pozdrav pozitivci, evo novog videa. Počelo je snimanje filma kompanije Marmar Film, počevši iz početka. Glavne uloge igraće Ojku Čelik i Batuhan Ekši. Snimanje će se odvijati u Balatu, jednoj od istorijskih četvrti Istanbula. Ojku Čelik i Batuhan Ekši igraju uloge Čigdema i Sadeta, a Čelik će se pojaviti pred publikom u bioskopu kao novinar, a Eši kao kolekcionar papira. Ova priča će vam dati hrabrost da pronađete sebe, da se suočite sa prošlošću i zakoračite u novi život, stoji u reklami ovog novog filma koje pripremaju u Turskoj. A zvanično druga sezona serije Kubra biće prikazana na Netflixu 6. juna. Znamo da glavnu ulogu tumači Čagataj Ulusoy. Dalje, Odžan Deniz veoma je cool osoba, to je rekao njegov kolega iz serije Mert Yazidžioglu. Zgodni glumac Mert Yazidžioglu nedavno je primjećen u Vadi Istanbulu. U podne je došao u tržni centar, pogledao neke sezonske proizvode i obavio neke kupovine. Glumac je privukao pažnju ljubaznim ponašanjem i pozirao je pred kamerama, ne odolijevajući zahtjevima novinara, ispunio je sve njihove zahtjeve. U kratkom intervju Mert, koji je nedavno dobio i nagradu, izrazio je svoje osjećanje riječima: "Uvijek je lijepo dobiti nagradu. Ljudi koji vole ono što radimo su izvor motivacije za nas." Pored toga, Mert je pohvalio Odžana Deniza i istakao njihovo prijateljstvo rekavši: "Moji putevi sa Odžanom Denizom ukrstili su se prije 10 godina. On je veoma cool osoba, postali smo braća," rekao je Mert. A pravi bum napravila je najnovija sezona, druga sezona serije Ko je došao, ko je otišao. Ova serija koja ide na Netflixu ušla je u prvih 10 najboljih serija u 78 zemalja širom svijeta. Ulogu u ovoj seriji tumače Serenay Sarıkaya, Perihan Savaş, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum i drugi. Tako sam uzbuđena zbog snimanja druge sezone serije Ko je otišao i ko je došao. Reakcije na prvu sezonu bile su odlične. Neko je kritikovao moj osmijeh, ali ja se ovako smijem, šta da radim, kazala je Serenay Sarıkaya povodom nastavka ove serije. Jeste li gledali ovu seriju? Prva sezona je već bila, možete pronaći, a druge sezone već smo imali prvu epizodu, pa pogledajte. Uraz Kajkilaroglu je odbio ponudu da učestvuje u drugoj sezoni serije, upravo o kojoj smo pričali, ko je došao, ko je otišao. Ajde, Hvala sljedeći, neki su je preveli da ne bude zabune, ukoliko naiđete na seriju Hvala sljedeći, to je ta. Uraz je odbio tu ulogu, a da čak nije pročitao ni scenario. Ne znamo zašto, a glumac ima, kažu, još 4 ponude za septembarsku sezonu, baš je traže. Uraz Kajkilaroglu je upravo završio snimanje serije Sakla Bene, Sakrime, a tu je i predstava Zaljubljeni Šekspir u kojoj trenutno igra. Ima puno posla. Selim Bayraktar i Yasemin Kay Alen bili su domaćini promocije globalnog brenda nakita Monaco Chain u Istanbulu. Događaj je morao biti održan na engleskom jeziku, inače i sam Selim Bayraktar je zaštitno lice tog brenda. Malo neobično, priznaćete, izgledaju zbog razlike u visini, ali oboje odlično govore engleski i to je bio taj spoj. Kako vam se čine? Evo, pišite u komentarima. Kanal ATV za novu sezonu priprema novu seriju Teams & B produkcije pod nazivom Crni Dud, Karadut. Kako se saznalo, glavna uloga u projektu ponuđena je Birče Akalay, a ako glumica prihvati ponudu, igraće ulogu Zuhal Erdem, poznatog stručnjaka za razvoj, čije se knjige prodaju širom svijeta. Da li će prihvatiti Birče ovu ulogu ili ne, to ostaje da se vidi. A evo zanimljivo o jednom predstojećem takmičenju, odnosno dodjeli nagrada najbolji od najboljih. 16. maja, naime, održat će se ceremonija dodjele Turske omladinske nagrade, a već su pobjednici poznati i proglašeni, samo će uslijediti uručenje. Evo ko je dobio nagradu. Halil Ibrahim Ceyhan je dobio nagradu za najboljeg serijskog glumca. Su Burcu Yazgi Çoskun za najbolju serijsku glumicu. Najbolja TV serija je serija Vodomar, Jali Čapkini, a najbolji serijski par iz serije Safir, Burak Berkay Agul i Ozge Yagiz, koji su
by the way, postali pari u stvarnom životu posle te serije ili u toku te serije, nebitno. Najbolja sporedna glumica je Ecem Sena Bahir, a najbolji sporedni glumac je Semih Erturk. Eto, šta mislite o ovom izboru za najbolju omladinsku nagradu, odnosno Turska omladinska nagrada, tako se zvanično zove, pišite u komentarima o tome. Glumica Pinar Deniz je podijelila klipove sa snimanja posljednje epizode serije Presuda i ova serija konačno završila svoje snimanje, čak su se neki žalili fanovi jer su primijetili da je već kuća u kojoj su oni živjeli ispražnjena, scenografija je iznijeta, pa je to njima bilo malo žao, kao zar nisu mogli malo sačekati i slično, prilično se emotivno odreagovali. A Pinar Deniz je podijelila, dakle, fotografije sa snimanje Presude. Prema zvaničnim informacijama, inače Pinar Deniz danas kreće u Cannes, tamo će među još nekoliko turskih glumica, o tome smo pričali u prošlim videima, dakle, predstavljati Tursku, odnosno ona konkretno Magnum, velike kompanije će svaka da zastupa, ona će Magnum. Neslihan Atagul je primijećena u Etileru i odmah su je novinari pitali. Atagul je privukla pažnju svojim stilom i odgovarala na neka pitanja novinara i najavila svoj novi projekat. Dakle, novinari uglavnom pitaju jedno te isto, pa je ona ponovo pričala o tome da li bi opet učestvovala u istom projektu sa suprugom Kadirom Doguluom, stalno je to pitaju. A na pitanje o novom projektu također bila tajanstvena, Neslihan je odgovorila da će čim informacije budu potvrđene, svi odmah znati za to. Dakle, ostalo je neizvjesno šta će to Neslihan snimati, u kom će projektu učestvovati, ali da ćemo je uskoro vidjeti na ekranima, to se svakako očekuje. Bombastična novost za ljubitelje Bariša Arduča, ali i Hande Erçel, jer će ovo dvoje da spoje u jednom novom filmu. Čuli ste vjerovatno ovu vijest, ali evo nije na odmet da ponovimo, da će Bariš Arduč i Hande Erçel biti partneri u novom filmu Druga ljubav ili Još jedna ljubav. Možda se do samog snimanja filma ovaj naslov i promijeni, ko zna, Turci su skloni tome. Inače, popularni turski glumci glumit će zajedno na snimanju novog filma u produkciji O3 Medija. To je potvrdila novinarka Birsen Altuntaš i to znači da je to. Bariš Arduč, koji je inače potpisao ekskluzivni ugovor sa O3 Medijom, ima obavezu prema njima, najavio je također svoj novi film koji će se ovog ljeta snimati u Češmeu, znači to je to, povezali smo, nije u pitanju serija nego film, a za glavnu glumicu izabrana je ambiciozna turska glumica Hande Erçel. Vidjet ćemo kakav će ovaj spoj biti, da li će tu biti neke energije ili ne. Snimanje je zakazano za početak jula, ostali detalji filma bit će poznati narednih dana, pa ćemo pažljivo pratiti novosti na mrežama. Jedna od vodećih arapskih publikacija, Edbil Arabi, objavljuje članak također da će Bariš Arduč i Hande Erçel postati partneri u filmu Još jedna ljubav. Oni napominju da je ta vijest uvrštena u vruće rasprave na društvenim mrežama kod njih, dakle, i arapski fanovi glumaca su vijest primili sa oduševljenjem. Dakle, tamo se raduju ovom spoju. Šta vi mislite, kako će funkcionisati spoj Bariš Arduč, Hande Erçel? Pišite u komentarima, baš me zanima. I evo, prema posljednjim vijestima, serija Laži bit će emitovana ponedjeljkom. Premijera prve epizode zakazana je za 27. maj. Planirano je emitovanje 6 epizoda do kraja ove sezone, pa ponovo u septembru, a podsjećamo da je snimanje prve 3 epizode već završeno. Dakle, nova serija Laž, ukoliko nemate što ovih dana da gledate, evo, možete se skoncentrisati možda na ovu seriju, čija će prva epizoda biti 27. maja. A od nas u ovom videu toliko, ubrzo vam donosimo još informacije. Pratite nas, lajkujte, šerujte, komentarišite. Vidimo se. Bye bye.